Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria a Dios. Unata radio Shikirinaka, Arun Tanipsmawa Calvatanja, Humanakan Gilatama hermano Lino, Maco Timpi, Yosan Gracia Pata, Radio Tercer Éxodo, Oxatoque, Yosan Aruna Capa Apanicina. Tate Humanakataki, Kaukachakan Kanhai Istapst. Campo Lugaranacana, provincia Lugaranacana, departamentos, acá Bolivia, La Paz, Capata, Pampanacana, aquí Bolivia, departamento, Kao Kante Aymar Lajraj Parla Sipta, porque Humanacatakiwa acá programaja, Aymar Lajrat, Manacaro Arumdanipos, Ukamarakiwa Calwatanja, Maestra Estanua siempre, Radio Red Huancané, Perú. Cauca, amigos, hermanos. Ilanaca, Cuyacanaca, Perú Lugarán, esta gesta. Humanacaros arom tanipsmao Señor Jesucristo sutiparo. Walik humanacaj suyapta, acá programa. Más que todo, Perú Lugaranja, Utjaraquipi, Aymarlajra para el Tasiri, Gilanaca, Cuyacanaca. Upanacataquio también acá programa. Jamás, Alaj Pastios Auqueja, Yus Pagaratapan, Yupaicha Tapan, Hachancha Tapan, Sutipaja, Humaros Nayaros todavía, Hacancho Resquisto, Ucata. Ucamaja, Acalwatan, Alaj Pastios Auquit Maitas Weñani, Ucat Diosanaron Caparro. Por ir a Quiñane. Yosanar una capawa importante. Al man capa. Yosanar una capaja. Camaja. Yosatay maita señane. Señor Jesucristo. Kumaroa. Dios pagarán smakalwatanja. Mako timpisa carradion humaj permitista. Arona kama arsuñataki, arona kama yateñataki, acá glorioso evangelio, oka kananchañataki, taqi oana camaro, porque oana camaja, diferente lugar na canquiu, achamarcana hiscamarcana, campo chacanacana, provincias lugaranacan, comunidades, lugar anakan katasej. Walle lugar anakan, Kerwa lugar anakan. Más que todo, Aymar Lajra para el Tasiri. Señor, Rumach bendista, Mupanacaro, Chimanax Liawir Taraki, Macalwatanja, Arachtayam tal vez menina kaj todavía nir para Chite, Sartapiam, Ukatzti Hupanakaja, acá radio recasta Sisinja, Atinsunampi, Istabjarak Pan Arunakam. Señor, Umaro ukamait asma, naeros yanap trakita, akakolyan arunakam litaña, akakolyan arunakama arsuña. Ukamapan, Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapanay. Bien, Dios bendispan, ukamawa, Diosatj, maita seraktan. Oración toque. Ukatoque kiu Diosan palas ñajoti, nuya kamedio tikiti. Anukaste uka oración toque. Ukamach Diosaj bendispan, unkamatechnia pasir programat paltastan. Esta tierra será quemado con fuego. Acá ora queja, ni nampe, nakanta yetaniu. Ayukamao alajpas Dios au queja,
arunakap taypi upaj arsuay arunakapan ukham qillqatawa ukwa humanakatakij apasinkta. Acá programanpis. Yo no sé, hotel programan kan enas yakatimanaka diosaj permitir existane, pero acá alwatanak mayampis paltashka kiñani. Acá ora queja ninampi nakante yatani. Y aquí es que vanicha. Esa ora sajlekta sin jamao. Pero Dios tanja, bueno, José Siñarakiwa. Porque Dios san ropaxiwa, Evangelio de Mateo, capítulos 10, ahí cojan. Dios axiwa. Haniwas jaratate, anchirhiwa iriro. Porque almaroja, haniu hitisiwa in puir caspazio. Entonces creen en la caja, wali cose siñanitano. Nina taipis mistasca kiñaniu. Haniu mais caninas nakant kanit. Creen en la garoja. Con jamás no itin ponj. Haniu mach aka umas chakatawaikante noi. Ukamaraki wawanakapa. Que tiene que tener Dios aceptabhan. Uka arca otaman karmantanja. Anirma chaka umas ayus chakatkan ukapash. Gloria a Dios con cocinas. Hayu kamarakiu. Setej ninam peakaorakej nakhantayatanij. Haniru kaninaj naktkan. Haniru kananaj maukakis todavía. Naktawaikan, hayu kanairao, diosaj, marca paro, iglesia paro, novia paro, rikuta se va dejando, raptun arrebatamiento, con jacosiña su caja, unata radio ischukiri, unata gila cuyaca, entonces, otiumach acosisiña. Cristón quiere negataquej. Pero hachaya que siñao, hachañaraquio, la cachak toro siñawa. Si tiene catejan Dios arwinti, ucana cataquej. Ucampis, monat amigo, monat hila. Hanir tardi kipan. Hanir haip ukipan, mientras Dios san gracia pa hotikipana. Humana caroj, sapa sábado, para el tani wayapusma, Dios san viñeja caña. Arunagapa. Unay mantimanakat parlastan. Richak paltas iskanwa. Akaora queja. Ninampi nakantayataniu. Litas ñani mayampe. Pasirek litas tanwa. Acapais pa texto. Litas ikakiñan mayampis. Malaquías capítulo 4. Versículo 1. Ukanja kamsasaos y castellanun. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Gloria a Dios. Cauca. Nos parcayas, yo se narune capaz. Acajma, hacha profeciao. Profeta Malaquías tok, Diosaj arsoniwai. Acajay si ujutaskiwa. Ma nina Akir ornoja, ornoj con hams ninampi nakanta yataja, hay okar untasitao ma orujutas que se utiusaj. Esa. Akat hamata ukaj, sorprendistan humaros nayaros. Ukata wakisi, pripartata, saporos kamasiscaña.
Cristot lopisa. Diosan aruna kapat lopisa. Diosan kochona kapat lopisa. Iwasak suitas keñas. Alakpach munaser aukizar. Porque acá hay jotaski usiwa. Ma akir nina. Kun jamás ornun nina akeja. Nakanteja, laoranteja. Hayu karuintat akir nina. Nina. Akir nina jotaski siwa. Ukan wasiwa take. Hucha lorine nakaj. Ukamara que tiene que Diosaro hanun tay monapk soberbio hakenak esa que tiene que Diosat por la sip taqe hupanak haro acá Diosan taripa opaj porinin ukamseo qilqatanakaj ukaninaste hanipuniwa taqeñeros ukamaki maukak hatirkan maukak naktawaikan haniu anukajakan hasiwayos narunakapaj no les dejará ni raíz ni rama. Ukak san moneja, haniponi maakchitas diosaj, anna kantasaj, ukahacha, kitina katej, diosaro, diosat en kasip, diosan aropat, ukar hanis istikas ukam tukup, upanakaj, hillaro tukuyataniu. Estopa san moneja ukaj, hillaro tukuyata. Aniponiu, ni rama, ni sapi, respeta takanit. Takiponi ukaninampej, nakanta yatani. Ayu kamsasawa, diosaj. Profeta Malaquías supan la kaptokej, parlanchisto. Entonces monat hila monat kuyaka. Wakis jepi. Allah pas diosaroponi uintjaña. Y chora kasina. Upat mayajaña perdón. Y la pampe jarekas jañas. Oyana jayumpi bautizata jañas. Porque uka creyente en kakiu. Arrebatamiento raptón. Recogitane. Unalay kote jotaskiwa ma nina akir ornoh akija ukar uintat oro jotaski ukan wataqi soberio haqinak taqi kitinakatej unayman qaño huchanak lurap upanakaj nakanta yatane hasta Jilimiro tukuinkama stopa uksañ maneja munat hila munat kuyaka unata rayos chukiri. Umah kamstas akarunak istasaj. Biblian hukam qilqataw. Ukwa palasintan. Humana kataki akalwatan. Diosan kirinakaja istaponiniw akakulyan arunak. Anitek mainik Dios tokit ajitak chech. Upatakikinas wali Voldiera señora Kichin. Upata que tal vez ma langtasin chankta señora Kichin. Ukha diosawiyate. Pero de veraste nayanja parlañao diosan aruna capa. Hananchañao diosan aruna capa. Kam sas qilqatanakan qilqat. Ukanaka wakisi parlañ hananchañ. Ucampis walja iglesia nakan, walja denominaciones taipinacano, hani yosan aropaj otjit. Hani yosan aropaj istas jit ukakama. Wali mach agas pas hayukalant jamaki echtano.
amuytapisi munathila. Kunatsu kamapacha. Kunatsu kamapacha munathila munatkuyaka. Es que Diosaja arupansionaj akajay malun tatjamahotask. Humanhan amuyat uru hotaja siwa. Hay watapi wakesej wakist asjañ. Porque taqa akauraqin. Kunatej nairaj oñik. Ukanakaja ninampi nakhandayataniw siwa. Okwalit tan Malaquías librón. Hichachlit arax now. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Ukau hanja akam sarakiu castellana arun ilaktat. Segunda de Pedro, capítulos 3. Ukamara que parte importante lit ani humaok alpach capítulo nak lit askat. A ver, lit asiwañaniwa versículos 10 o caujitat. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Castellano ja akamsa sausi. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Gloria a Dios. ¿Ve? Serán quemadas. Paxay moneja. Taque kunapuniu. Ninampe nakandayatani. Ninampe tukatani. Ukatwa kakatan xej. Unapachatejo kaninaj naktani. Taque kunatejo tikiakahora kanj. Kokanakach. Mosqa frutanak achur kokanakach. Taque ukanakaw maisat kal nakantatani. Ukamarakiwa creyente kitinakatej. Diosar iyaustan. Wilapampe harekastan. Ukatli Diosar serviraktan. O uka creyente nakaj. Kusisiñaniw. Upanakaja. Iwañatja. Hakaro hakañaro pasja. Pero campens que te tejo cas soberbio hakinak. Que tiene que tejan mun arrepentisin hakasin. Taque hupanakaw. Una payatej Señor Jesucristo malon tatkamutkan. Uka orasanste. Kaya kataksi. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y los que en ellas están serán quemadas. Gloria a Dios. Taji kuna punio ninam nakandayatan hisa. Ukat pal asistan akahora keja ninam pinakandayataniu. Hitis nakandayani Señor Jesucristo nakandayani. Ukaninao kal purificarakin. Esa. Pero Dios ha choristo humar nayaro ma oportunidad. Ukaste Diosaro makatjaña satak, Diosar sirojaña satak. Chuymas churjaña tak alajpais Dios aukiro. Ukapachakiwa ninataipsa hiwasak mistañani celestial cuerponi. Ukur kamhakaskiñan ukas mach eftan machakar tukuyatarakiñani. Wainitoki tawakitaki. Kun hakosiskeas. Ukaro nakaj maini nakatakij parece un ma cuento. Pero aniu cuento kit. Yosana viña hakain aruna kapau. Munata radio estukiri. Radio Tercer Éxodo esterinaka. Radio Reto Ancane esterinaka. Humanakaja amuit ashapja.
Porque Mauro, ahora que ninampi nakanta yatani. Ucualit atanja, acá segunda de Pedro capítulo 3 ucanja. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios malon tatkamau hutan segaya. Isa malon tatkamau Dios hutani, humanhan amuyat uru hutani. Hutkan ukapachaste akan hasiva, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemados. Gloria a Dios. Más que hakinakapas, más que utapas, más que autopas, más que kokanakapas, taaki kunapuniu, ninam pinakandayatani siun. Los elementos ardiendo serán deshechos. Kunapayatej ninajna kandaneja, o taaki kunapuniu, tukusiwayani. Ukat malakiasan jaseja, hillaro tukuyataniu. Será estopa sarexa. Entonces, litas que mayampe, versículos 12, ucatnera cataro. Castellano ja akamsa sausi. Esperándoos, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos, esta vez, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrazados, se fundirán. Gloria a Dios. Un jaukaj, sus casquillas. Acá jaisiwa, yekpachapuniu, alaj pachanak toquet, ukaninaj, sarakasin, oxiwakanaj. Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos. Encendidos, o que se maneja, nakanta yataniu. Tanto a la pachanaka, tanto a kaurak. Una pachatej nakanta yatajanej. O kapachaj, machakao tukuyatajan a kaurakej. Machakao alak pachanax tukuyatajan, porque ninawa, take osonaka, take Gérmenes, take Janualinaka, aún supayam pachao, ninakotara kondatani. Gloria a Dios. Haniwa akawisan umakanit, akawisan ha ninaniwa, Dios antaripa wipaj. Ukat mo humanakarok sanipus ma akaorak pachawan ninampe nakhandayatani. Anir tardi kipana. Anir ukaorok porin kipan munat amigo munat hila. Umahwakist asham. Diosar entregasham. Mientras vidanisk tu kapach. Porque kuna pachatek maine hanchin hakain tukoy jeja. Haniu kuna samtas kit. Be? Inamayaw hupatekej. Misaw sasas kunanax lurs, kuna sacrificio nax, o kalmah katokas pansas, haniu kamakit. O kapunton jewasanakaj ikibukatatano. Esa. Kun jamateja kan leit awaitan, malon tatar undatao, nayahotasi udiosaj. Utka uka oruste, o sewakanja, takikuna puniu. Ukatimpo takej pichantatani. Takiyana kapuniu pichantatani. Gloria a Dios. Ukatukaman kajanja, versículos 12 ukanja sarakiwa. Esperando, apresarondos. Bahan hecho magogiptanja. Apresorandos. ¿No? Castellano. Suitas, angakipin, Diosan hutawipatak, o siwa, utkan ukapachaste, alaj pachanakaj,
O ninao saraktanin. Uka ninao naktan. Ukampi utakikunas. Al tukkatan nakandayatan akaorakan. Hayu kataw humanakar paral asinipks. Ninampi nakandayatani akaorakeh. Porque ukamao Diosan qillqata nakapanj liit astan akalwatanj. Siendo encendidos serán deshechos. ¿Ve? Y los elementos siendo abrazados se fundirán. Kun jaukaj nos parcayas. Ninajnaktaneja taqikunao ma espilmaj hititat keja ukam hititatani. Taqikunao umata tawayjani. Wayakta wayjani. Munat amigo, munat hila. Si te hukurkam hakas kenyanej kaukan gatansa. Hitis iwasat sintasistan, hitis kuyapta estine. Otiuma Dios. Ukaste Señor Jesucristo. Alajpacha akaorake lorteri. Hayu katawi churo huakis juparo entregas jain. Huchanan kasat arrepentis jain, confesas jain, Señor Jesucristo. Hayu kamatakiu. Diosajuka orun arhatistan. Más celestial cuerpo. Okaroste más glorificada cuerpo. Choristan Diosaj. Uka cuerpo roh nina haniu kamachkanis. Haniu kamachkanis. Porque uka cuerpo ja especial cuerpo. Munat hila munat kuliaka. Si teji choro hanumach diosaro. Katoh kataja. Haruro humatakej. La kachakat oros ñapuniniu. Hachaña poniniu. Aniu kaukaros iskap kanyanit. Porque Diosan nina pao saraktanin. Akahora al wayak sueñatak. Ukamat taque hucha samananax. Hucha sapinax. Al nakandayatañatak. Oxiu qilqatanakaj. Hebreos libron lit awaitan. Malaquías libron lit awaitan. Ukamarakiu acá segunda de Pedro kan lit araktanj. Hisa. Aniu kitis ninaroj atipkaspat. Además ukaj Diosan nina pau. Aniu cualquier nina kanit. Kunja ukaj sustkaskayas. Munat hila munat kuyak. Ukamaj umaj istaskaki. Umaj akal watan amuy tapis. Kaukaros iskapañani. Hitiros haltañani. Hisa munat hila munat kuyak. Hichoro hakkasin. Wakisje Diosar imantasjañ. Diosao acá tiempo ma arca otaru intat. Entonces si vas a caja uka arca de seguridad uktakjañ sarikej. Uka arca de seguridad ukastis Señor Jesucristo. Hupawa awatirins awatiripaj. Hupawa realmente wachchans aukipaj. Hupawa viudanakaro arjateris. Hupao taquicuna. Ukatawakisi Señor Jesucristo roh respetañas. Ukatawakisi hupan arunakapatja kananchañas. Weni wasaja aymar parlt asiritan ukataka programa wakistat taqe aymar parlt asiri markataki. Munata radio shukiri. Hila kuyaka. Hitinakateja radio red wangani istapta. Humanakas amuy tapisipjam. Akaorakej ninampi nakhandayataniw. Ukaniw Diosan taripawipaj, Diosan juiciopaj. Bueno koroj. Nietktant. Orochini. Aromachini. Alwatachini. Puede decir que ma alwataspa. Sasao Diosan sirviripaj sarakisto. Hilata Biblia Branham, mensajina kapan. Ukam pensa hiwasan caja. Ukarunak istasaj, prepart asiñasao, wakist asiñasao. Dios ampe maoroh kamas hanyatak. Akahora kamaj ninamp na kantayatachchinej, kaukan kanyani sewasaja. Oh, creyente nakataki huaquichatasqueu machak cielo machak orak. Gloria a Dios.
Humasti monat hila monat kuyaka preparastati. Humaste sigurt asqtat vidam Señor Jesucristo ro. Ukara kispa maishkta humataki. Ukara humao churasman respuesta. Esa. Diosaj bendispan. Ukamaja. Acá radio un kasaj. Ma cochumpi diosaro. Yupaista oñani. Ma alabanza. Diosaj cochonak taipin hakarakiej. Ukamaj gelata técnico. Ma cocho. Grabación toque. Diosaro yupaista oñani. Diosaj bendispan. Ukat continuas kenyan hukampi. Amén. Inamayakiu akapachanha tukusiriyanaka sudhisto. Kuna pachatek sarhanyani haniu kuns apas kanyaniti. Akapachano at takimunat yanaka sas tukusiskano. Bukang bisa. Dios sanchaka arkirina kapau. Alakpach markanha. Masumaut katokanyan. Winyay hakas kanya sataki. Allah pacmar karapurhauka masumaut katoka. Allah pacmar karapurhauka masumaut katoka. Uka pacaw wakun siseha winyay winyayaka. Uka pacaw siseha winyay winyayata. Winyay winyayata. Winyay winyayata. Munat hilata, munat kulyaka, akapachana sarnakasaf haniu kunaniktansa. Take kunatech utkistoha, Diosaw muna sinyaptoke, sa pamaynirus maitisto. Akapachana sarnakasaf, haniwaku Akapachana sarnakasa kaniwaku naniksa. Take kuna as Dios ang kiwa umentas kita. Take kuna as Dios ang kiwa umentas kita. Inamaya nakahas akapacan uthitu. Inamaya kiuya nakahas akapacan uthitu. Kuna paca dahiuha uka haniu apas kati. Kuna paca dahiuha uka Inamayakiu akapachanha tukusiriyanaka sudhisto. Kuna pachatek sarhanyani haniu kuns apas kanyaniti. Akapachano at takimunat yanaka sas tukusiskano. Bukang bisa. Dios sanchaka arkirina kapau. Alakpach markanha masumaut katokanyan winyay hakas kanya sataki. Alakpach markarapurhauka masumaut katoka. Alakpach marka
sumaut katoka ukapacawa kusiseha winyayaka ukapacawa kusiseha winyayaka Gloria a Dios. Con cocinas. Diosar yupay chiñaj. Esa. ¿Qué armas tan Dios atra? Amachinakas yupay chapje. Otanakas yupaychi. Intis warawaras paxis Diosaroj yupay chaponiu. Mas timonat hila monat kuyaka. Walhaniu armasi. Mahanit armaskta. Mak siempre ponit alak pa Dios aukiroj Dios pagaraskta. Kitina katej creinte tan. Parece que awesak armt astan Dios ariu paichen. Munat hila munat kuyaka. Wakisi poniu alak pa Dios aukiroj yupay chenyasa, hachan chenyasa, Dios pagaranyasa. Hakan choratapat, bendición anak choratapat. Munata radio chukiri. Dios bendispan uka kochoro. Uka kochonja. Walja mensaje utjaraki. Enchekit umaj istekta. Enchekit entiendekta. Dios bendispan ay. Ukamaj continuas kakiñani. Ahora queja. Ninampi nakante yataniu. Ayuka toket paltas iskanja. Ninaja. Takehan walinak nakhante. Ninaja hilaroto kuyi. Takekuna. Ukatawa Malaquias libron xej. Aniwa respita takanite ni ramasa ni sapisa. Hanukaj takekuna poniu nakhantatani. Gloria a Dios. Acá jutaskiu ma ajkiri. Nina ornor ointat urujutas kisiwa. Malaquías capítulo 4 verso 1 kan. Pero hanira uka urhut kan ukawa diosaj. Wawana kaparo haostape. Wawana kaparo iglesia paro novia paro diosaj haostape. Intihal sut hasta intihalanta. Amsta, Ainacha, Kaukachakan Kamsai, Diosaj todavía Haostape. Aniruka, Hacha, Nina Akir, Ornor Ointat, Uruj Porin Kipan. Diosaj, Wawanakaparoj Ointasiwa. Wawanakapasti, Diosaroj, Aukiroj, Ointasirakiwa. Esa. Diosan wane kapah, Diosan ampar palmapan kailkatawa. Aniu chakaspat kitis. Diosan wane kapat. Hayu kataw humah hila kuyaka kusisinyama. Humah Diosan kastaha. Humah Diosan sacrificio acepta vayastah. Ukat bautizas kastah Jesucriston sutiparo. Umatakih ma kusisinya uti. Ukampes hichoroj walhani uhani uka qillqatarham aún bautismo nakus lurapkit uka yakisiñaj porque Santa Vida parlisto kititej creyin ukat bautizasin uka qespiatane siwa munat hila munat kuyaka munat amigo umaj bautizas qtate Jesucriston sutiparo uma bautismo pe hanukaj pachas isktais todavía porque igual hanina kao
han iauskarakit. Walhanina kauhan asipkit. Pero Dios no van a capaja. Siempre ponido obediente. Dios anaron a capar. Ukamaj. Nina. Ninaja omachiu. Ninaj al nax. Ninaja purifiquiu. Ninaja porxu. Esa. Con jamás corej ninaro. Ninaro yantataj. Hayu kamarakiu. Diosaj todavía. Acá orakir al yantan orak bechar. Uka orunwa. Hiwaraphan. En China y Alman han diosaro intirinakaj. Uka oro al nakanta yatani. Quizás si choroj tranquilo quiskstan. Ukaj cualquier rato spao. Diosan ampara panquio taqueo kanakaj. Pero hanir tardi kipan. Humaro amtaya sinksma. Unat amigo. Unat hila. Diosar humaj makatjam. Arrepentisham ukatsti bautizasham Señor Jesucristo en su tipar. Ukat Diosaj humaroj. Choranita mukadun del Espíritu Santo. Dios bendispa. Mayaujan hasarakiu usaron kapahakam. San Mateo capítulo 25. Versículos 41 Kanaxiva. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Oh, con hayakisquiñas. Ninaj kitita kuakichatawas esa. Ninaj kitita kiponiu wakist atas esa. Acá en Dios naruna kapaj. Hiwasan carro para las xisto. Ma oroj Diosaj con jamás ma awaterij ubijanak. Hal hawaik. Tanto copetoquero, tanto chejatoquero. Ay, caro indatao Diosaj al jaraquini. Copejan que ucanakaroste Diosaj saniwa. Hotjapjeta. Auquejan bendicit. Wawanaka. Auquiman cosesiña paro mantja. Gloria a Dios. Checajan que ucanakaroste Diosaj sarakiniu, no. Según aroparjamaj. Sarakapjeta. Ñan jaloririnaka. ¿Ve? Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Ve? Acá en Dios axej. Checajan que ucanagaroj sarakineu, sarakapjet, ñan jalorerinak. Aniu intapxmate, kitisip kstaya. Esa. Yukatzte Dios axewa. Upanakaja uka akir ninampe total nakandayatapjaniu. Porque uka ninaste uka soberbio hakenakataki hitinakatejan huchanakapat arrepentiski upanakatak wakichatawa ukaroj wakichatarakiwa aún paspa supayampitaki. Con jamás ukaja. Esa. Upanakaja nakanta yatarakiniu. Hitina kanisa. Akan hasiwa Yosanarunakapaj, libro de Apocalipsis. A ver, libro de Apocalipsis, capítulo 19. Ukaujanja Sarakiva, versículos 20. Ukaujitanja. La bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los moradores de la tierra, con la señal de la bestia, y habían adorado su imagen,
estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Gloria a Dios. Falso profetampe. Ukamunanyani bestia es ukampe. Upanakaj katunta taneo preso. Y katunta tasin sti upanakaj hakir pachao hakuntatani ninampe azufrimpe akisa ukarosio. Akan Dios naroon nakapah. Unata radio is ukiri. Utas kiwa ma yakis kayuro. La kachakat oros nyoro hutaski. Unalay koteh takiko na puniwa ninampi nakhandayatani. Kuna deja ka ora kenuikta no kanakas Pedro libron lit awaitano. Ninampi nakhandayataniu. Ora kes ninampi wayak suyataniu. Kun jamas mapukoh wayak. Wayak teja ukaro indatao wayak suyatani. Ukaro también hakuntatani falso profeta bestia takeo kanakas. Kitinakateh hakinakar inganki. Ukanyang kasupayak uteliski uka instrumentonak. Take ukanakaw. Ukaninaro liwintatani. Asufrim kita kisa ukaninaro. Yukapais paninarakiw akaurak nakhandarakini. Ukampeo kaltuk katani takikun. Munata radio chukiri. Munata hila munata kuyaka. Aniro kauruna kahpurin hipan wa Dios ahumarao sasktam. Aun akal watans Dios sasktam. Markaha mistonham. Hanupanakchik huislorap hamte. Entiéntate. Istawaitate. Hisa. Dios todavía gracia toque wakichaski aka programa radial. Ukat aka radio tok arsonitaski Diosan arunakapah sapa sábado wihta kantatinak. Wal kanina katakik Diosan arunakapah amjas kay hamaw. Hani wistan yun kapkit. Pero Diosan wanakapaw istapke atentamente. Porque hupan nakatakiw Diosan arupah. Ukayosan arupaw alman man kapah. Gloria al Señor. Ukamaha takiko nasa ninampi tukkataniw. Ninampi purifikataniw. Akaorakin kunanakateh kuntamin ki hakeh. Akaorakero takiw kanakaha ninampi kal purifikataniw. Ukataw akaorakeh tukharakine ma machak orake. Gloria a Dios. Porque Diosaj Biblia pan aronakapan aka sagrada escritura. Diosan libro panja parlistoa ma machak oraket. Walhani nakawahan amu iktan uk. Ukampis Diosaj akatimpon ma profeta mensajer kitan. Ukatokeu take uka imantatanak hananch. Dios pagaratam Allah pachaukeh. Entonces, hila kuyaka. Dios aja, aniponiu, juicio oronj, aniponiu pach kuns perdón kanit. Porque pais pa Dios araki maisat ninaj. Porque no, Dios aja kier ninawa. O pach columna de fuego. Pach munanyaniu, o pach tukurakiu. Kier ninaru. Ukatapi aka akhir ninat parl kasah. Waktu istok entending ukah Diosan juicio pau taripau ipau. Katimpun Diosak umampiu taripan. Ukat awaseruh positung aruman purin. Ukam akskatas kamahakanakah hiwar haphan. Kitinakateh Dios kontran, kitinakateh Dios narup kontran ukanakah. Ukapais pakirakiu repetisin. Kitinakateh chorohan mun ka repetisin. Kitinakateje chorohan Diosat amdaski. Kitinakateja kasinan Diosar entregaski chuyimapa. Oh, upanakaj también. Ma oro yantatani. Ma oro upanakaj lakachak
urusep harakini. Munata radio chukiri. Kambali profundo Dios anaruna kapah. Ojalá ya kalwatan humah istas. Ojalá ya kalwatan karunak katokas. Ukat humah Señor Jesucristo aceptas hanero mah crenteix o kapachaj. Pero se te humah hila kuyaka Dios ankastaja. Kunats oras a humah yapitu kuwait. Kunats oras a humah wale qarit ham tu kuwait. Kunats humharo hotri haira sinyah. Ani muchas veces umah munaktat ni Diosan utapar porins, ni Santa Biblia asins, ni kochonak Diosan kochonakap yupayao kochonak koistains. Kuna sukah mal espiritua. Supaya na hayupawa may sarhalan ukuyanya munapkhtam. Ukanyang kasupayo may saro uindayin munapkhtam. Uka hayra sinya na kamp apkhatapkhtam. Uka thumak thalara sinya mau. Humak atip khanya mau taqiw kanakaro. Hisa. Yosa chisto aruna kapanj. Hitina katek tukuyikam sait aneja ukaw khispiatani. Gloria a Dios. Munat hila munat kulyaka. Ukamaj humaroj. De antemano ya te anjsm. Dikima oroj aka orakeja, ninampek ala wayak suyataniu. Solamente kitenakatej Jesucristo. Imantas Jesucristo sutiparo bautizat. O karoste ajlita desde antes de la fundación del mundo. Hupanakawa. Aka koñadarunakap, Diosanarunakap, katokap. Ukat kusisipje. Ukat Diosar yupaychapje. Ukat Diosar yospagarapje. Unata hila bunat kuyaka. A veces sa iglesia man hanhamaki ukakam Diosanarunakap autikit. Ukat almama human uka. Ukampes Diosanarunakapaja ampara mangaskiu. Umak solamente litam. Uñakipam. Ukat sti humaja. Waitapisim Diosat. Hanan tutasim Diosat waitapisim. Upampeo takikonas posible. Diosak siuhan nayam pistehaniu kunslurain pwedip kasmat. Hisa. Han Dios ampehaniu kunslur kisnat. Ukamaj monata radio chukirinaka. Humanakan hilatam hermano Lino. Acá Dios anaruna kapau palt aniwayapsma akama sawadompis. Ukaste acá ora queja ninampe nakhandayataniu ukatokit palt anipsmah. Kaya katanak teksto nak uniste anipsmah. Hisa. Ukat akalwatan humanakar sanipsmah. Iskapanjam haltanjam. Imam entrekt asham Señor Jesucristo hanir tardi kipan. Kunalay koteh akat hamataniu. Diosan hotawipah malun tat hamonaya hutasiu diosah. Humanhan amuyat uru hutasiwa. Entonces wakt isto hewasaroja preparata hakasiskanya. Ukat mahumanakaroh amtayanipus makar radiot pacha. Akas suma diosan musk arunakap. Diki aka ora queja, ni viñay ukamaganit. Aka ora queja, ni nampekal wayak suyataniu hasta que machak orake tukunyapkam. Porque Diosah makotikwalore orake. Ukampens hakeu kuntamin, huchau kuntamin, cienciau kuntamin. Ve, kunay man invento na kapampi. Hakeu perthay Diosan sumaloratap. Hayu katao, ninam pinakantayatani ukatawa kaora queja take ukahnawalinakat purificatani. Gloria a Dios. Kun hakosis keños kumaj. Hayukas pais para kiwa. Hiwasanakan chimasaj. Naksutanyap ninam. Ukaste koyana hayu nina. Espíritu Santo. Fuego. Ve ukampe kal take hanwalinaks. Total naksutanyap. Ukamat hiwasaja. Machak hakeja sataki. Kun hasumas kuarunakaj. Kamaj Diosak bendis panaya. Unat amigunaka, hilatanaka, kitenagate istapta. Radio Tercer Éxodo, mayampi sumanakaroh, arum taniwaya pusmao.
Ni umaja hayra sitat. Umaja sapa sábado nak yawert asiskaki. Aka radio tercer éxodo. Ukamara que radio reto angani. Ayuka toque humanakataki apasintan aka glorioso evangelio. Ukamaste Diosaj bendispan taque radio tercer éxodo isterinaka. Campuche kanakan istapsta. Tal vez ciudad, tal vez provincias, tal vez departamentos. Acá bolé orak bachana, istapspan. Dios ajomanakar bendispan. Hesa. Tiene que te espero lugaran istap, Dios ajomanakar bendispan. Soy asipkakin, au istapjam. Hila masina kamano. Vecino nakar, amigo nakaro. Istapjanya pataki, ukamato panakaja. Diosar oin kapanya pataki, arrepentis kapanya pataki, hanira tardiki pan. Diosak bendis panaya, ukamaha jutiri program kama, sasao saniwayapsma humanakan hilatama hermano Lino, Diosan piquiye. Jutiri program kama, ukamapa. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.